Assalamu alaikum. Bunu ikinci bölük kılıp tartayın dep çeştim. Bir bölükte öte köp болып keledi eкен. Bu yerde elder очередке турат. Ушунча очеред көп экен. Ушунун баары очередте турушат. Şunday eкен bizde de. Bu жақта жашырақтар таят екен. Басырақ. Нар жағында чоңдор. Жақта чоңдор. Өз алып шығып қойып екен. Жақсы екен. Kaç. Kaç. Az bilmiyorum. Очередте, ошолар бардыгы очередте турат. Эртерээк келиш керек экен. Очеред алып. Эртерээк чыкканда. Жағадан чыгып кетишет. Анан бул жагынан айланып түшүшөт экен. Öte köygen Kırgızstandagılar gelip
салып кетсеңиздер болот экен.